Selamat sitamu lago kita solanasang di kuah antalan kale matoto sia manaman. Selamat sitamu lan renungan harian toraya. Allo yati allo Senin anggala sang pulo karua bulan karua tahun 2025. Lah tananung siya latabasa tu kadan na puang may komita masambayang. Tontong ki kanasay tu mamasi siya pak kabromi lako kami papuang. Kure sumanga tu atu bibengkan la kini la unanungi tu kadami opuang. La kini tandai tu pak porayami, pak kaboromi, siya kuasami lako kaleki. Penama salomi rondongkan. Ayate kadami la mendadi parandangan la ulingkai tu katuan tu tontong mika masyangkan. Mak kadang-kadang mau komi opuang, sabak saka sadia mau kalau umperangi te kadang. Lansangan na puang ki Yesu. Amin. Pak Basanta lamai bunga na Yohanes pasal apa? Angka misa saya lako angka 6. Lalanna ungkanasay pena tongan. Mintu pak kaborokku dami patongan bangi tu anggena pena. Sangadina sudi dolo tu mintu na pena iya to. Ba tu lalu dio siemai puang matua. Bila nabuda mo nabi tangtongan bu tu lan lili na lino. Susinate mini untandai tu penan na puang matua. Umba-umba tu pena unaku Yesus Kristus kumuasai mo lan a gantolino. Ia mo tu ludio mai puang matua. Na umba-umba tu pena tai nakui tu Yesu. Ia mo tu tang ludio mai puang matua. Sangadin na ia mo tu penaan na wali Kristus. Tumangka mirangi labu tu siya tote mote den mo lalino. Anakku, kamu te ludio mai komi puang matua siya mangka untaloy tau iya tomai. Bilan namandu kapua tu to lan kalemi naya tu tolan lino. Tau iya tu ludio mai lino iya matu makada to lino siya ne perengi lino. Kita te ludio mai ki puang matua. Saya tu to untandai puang matua. Ia mau umperangi ki. Apa ya tu to tak na ludio mai puang matua. Tak ia na perangi ki. Susina moto tani untandai tu penatongan sia pena pusa. Amin. Di ben misa Pak Basanta totemo di misa Pak Garantosan sudi Pak tu lan bahasa Indonesia ujilah. Lante katuanta Buddha rupanna tu ulelian sia pangadaran ta tarima. Kamu to paralu maleso kumua manasa tongan syara kami tu na to tak syara kan nakada tangtongan ulelian tang kebatuan siya pangadaran mepusah. Pak pakilalan na tukadan na Yohanes kumua dami patongan bangi tu anggena pena. Sangadina sudi dolo tu mintu iya to. Ya, biasa tarangi kumua demi tahu kumua nakua turu itu pena
biti mi. Dipakilala ki kumua ya la di sudi nasang dolo. Ya tu patun na pak pakilalan no Yohanes kumua la sudi tu mintu pena. Belanna den tu pena tak na bu tu lu dome pang puang matua sangadinna dio may nabi tang tongan tubu tu lan telili na lino. Balay kon sudi tu anggena penaan na ditande kumua lu dio may puang matua. Nakuha kadan na Yohanes, iya tu pena unaku Yesus Kristus semolan agan na telino, iya mo tu tolu dio may puang matua. Na umba-umba tu penata naku Yesus Kristus, iya mo to bu tu lu dio may pena wali Kristus. Usudi tu mintu pena siya mintu pangadaran para lu di kananangi. Lalingkana katuanta. Bila na ya tu dia nga tantu melona tongan na siya mebala ko katonganan tangia dulako kakadakian. Lan mak penduan na Korintus pasal 10 angka 5 nakua. Perasai kale tu kalemi. Ba tulan siya ko mi kapatonganan ontong sudi tu kalenay tu kalemi. Ba tu tay raka misan ni kuma narondong komi Yesus Kristus. Bokoran na ke antangan komi. Usudi kali siya yaitu mintu apa manasa kapogay na lako kaleta to. Dini untandai kuma tontong syaki raka alan katonganan ba tu marasang ki tuolan kasalan. Tontong syaki raka mengkaula lako puang ba tu marasang ki ombukay puang matua. Tontong syaki raka umpatongan puang Yesu ba tu tak sya raka tamarasan unturu pena wali Kristus. Jadi papakilalan na puang ulendui Yohanes na mekadan na tutotemo la disudi atu penanta. La disudi tu kaleta tatandetongan ni batuan na kumua inan pa porayan na siya mo rakate puang matua tu kupagaw ke allo-allo lan katuangku. Yang moto silu solanasang sudah mintu-mintu na situru pangadaran na kadan na puang anak wasan na la umpatan dian ki umba situru pa porayan na puang. Amin. Ta sambayang. Mati kalemi o puang tontong kan maaranuan kumua kamu tu puang makuasa lan katuangki. Kure sumanga o puang kadam mimangka kirangi. Kada lamebala ko katuan. Kada tu umpakilala kan solanasang kumua paralukan usudete penangki siya kaleki. Ana apa tu kipogo kiallo lan katuangki mak din situru lalan pak porayami opuang. Penama sallo mi la umpatudukan lan umpogo ite kadami opuang. Kure semanga opuang tu katuan amala galagaran tu tontong payan lang katuangki. Namun to tontong kamaranuan mati kalemi opuang. Penama solo mitula tontong pamatoto kan lan lumingka lan mintu sulapa na katuangki. Angki ba dinulay te katuangki lan paranu pahiman lakuman na kalemi opuang. Kore sumanga tumay mintu apa mi papaya lang katuangki opuang lapeng karangan la lu pak kamayan bak tu pira-pira pato opuang bengkang kakinan kamatotoran la umpuko itu yan nato pasambayangan temesang silurang kitulan kamalaman batang kale lalu mak rupa-rupa agan katuan kamu opuang tontong pamatoto isolanasang ni. Nah kipas sambayangan
tu toma parentaki dan opa na kakinan jo mekalemi tontong mi bagian na mak parenta melo lante lili na lino opuang ya mote kuren sumanga ki tontong ki sorong tu katuang ki mati olo malak bimi dan opa na kamu tu tontong sulalangkan lan lumintu sulapa katuang ki lan sangan na puang ki puang Yesu ia mau puang sia juru salamaki. Amin. Puang pasake ki la uling kai katuan ta tontong siria kamarampasan.